Obia ne baby a woka free ba asase so. Ebusua ye free mu nko. Ana nton a ye bon soso nko. Ebia wo bre na du. Nanso ye cheche na kakakra bi na won so aduru so. India bobo wate. Anapay. Me India bobo da. Enwinwi. Emane ha okra. Sa wo de daben. Daben kra na me de beduru mi so. Me ne mafofuo nyina na hye ase. Na me de daben na me so ebeduru mi so. Me India bobo, me nwinwi. Me mpepere wo ho. Kofa mampam Amerika. Enkoto asan mu. Me mpepere wo ho. Emfa mampam Amerika. Enkoto asan mu. Me mpepere wo ho. Enkofa mampam Amerika. Enkoto amaniye mu. Kakra, kakra, kakra. Aboa chichidie. Obedu. Eye kakra, kakra, kakra. Akoko benu monsuo. Enche bi Nyankopon ba beye bibi sonko wo wabra bom a. Wo de sedie ba be hye wafunu mu ma. Me wiase nyina be hu se, "Hey! Ya mansa nie. Mama nie. Kofi Boatin nie. Kwadwa akwani ena nyame aye ni seye." Ti mesro. Nyabotre. Na train rade. Empepere wo ho. Enkofa mampam Amerika. Enkoto amane mu. Wodi emba ya nyabotre. Nim se nyame mere pamu no. Wo baba be hye wani onyam. Me wiase nyina hu se, "Hey! Enti wo somasi anase wo bentin ne nyame aye ne seye." Mempepere wo ho wate. Wiase mu no. Obia ne hyebre. Obia ne nkrabia. Me da say. 14 minutes after 6 a.m. here. You're from a Hitman. Obetumi afram bra kwabna. Mache. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here.
17 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. I was your brother. Someone so often enough, you would was said about Yenden Yankopansia no pay. Not the Monty at Tinkum. Now my old Friday 059340 6565. Auntie Abraso see a foul course. And now my old Friday 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Yeah, that Yankopansia do pay. To also I said on the side. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about your first say. FM Richmond, got up with Dodo. Rich, I don't pay your Yankopanse. I'm a payment radiance to say I share, so I'm at the pastor to you. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me about your me who your pan your first say. Your friend has to comfort me for every big fan. Mama comfort I don't pay your Yankopanse. Oh, I don't pay radiance. Someone at the park on grass and your view. No crapper. And you have 2 million and you are hosting. You told my I am to mean to ya. I don't pay that Christmas say. Oh, I don't know what they are doing. What someone at the park on grass and cheer. One share your bonnet and one share your formal so. Let them not say. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. I'm about your first say. Moses Leo Dawina. Moses, I don't pay your Yankopanse. You will not be unpacked. Mama departure. Or maybe I'm 2 years. You see, as you don't want, you don't see. Amen. Amen. Moses, yes, so yeah, that's say. Good morning. Good morning, Rakabna. Me about your first say. Bacho Marco Sile. Will you be value view? Bacha. I go say any Yankopanse. Bacha no pay for the Yamiase. Yamika free and Yami Bumbo for Yami Resopano. Or say it's Obuyebi. I want to pass a fair pass hatching view, and they will be, and I saw it is you, and they saw you was a giant uncle. I just saw you Yamia or such a Nema. And an Asiano pay, any Abusia, Ghana, any dear Abusia. Amen. Amen, Mammy Akosia. Good morning. Good morning, Rakabna. Me about your first say. Or don't ye Silicon Obujo. I don't pay your Yankopanse. And I find the Yamasa Mama the Papa Biat singing a bit of phone now. My son too can be your man. If you had an Atipa. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. I'm about your first say. Set, Casafisakumono. Set and I pay your Yankopanse. And then they mean Danyamiasi, so my departure in Mebusu. DJ Hitman, Yamin Shaw on your case. Why? We are shame crying. Be our shame crying. I'm a Yaji, Yamin. On your case, on your commerce for the amount. On more, Mama no cry the Chawa Tanfo. Amen. My dear phone now, on Shamuna, or Yamaku good into. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Barakola. Me about your first say. I just said them could talk. And I pay your Yankopanse. That's that baby. Hello? Well, too bad. Good morning. Morning. Me about your first say. Your friend Martha, my friend see a man so promise. You, you're not Yankopanse, I don't pay. I no pay the radio say Nansu or the Enquires say, and now your cheer Obia can radio so the radio say, Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first say. But your family is because I feel no time. Lizzie, I don't pay your Yankopanse. Hitman no pen see a dynamic. So who your body and Quania whom you are saying. And any pen any yan said a young No credit. or the Italian choir, no pay a cousin being in Yam Canadum. Amen. Amen. Good morning. Morning. Me about your first say. Meeting God's and Vigi. You, you're not Yankopanse. Me Casafri, Master. You, you're not Yankopanse. Danya Poise said, I shame in my boots a phone now. Danya Poise said, I shame in our so I depart Achi Munina in Danya Poise. Now, sir, as a new I sent him in Santim in Cavu. Go sweaty. Amen. Mate, yeah, that's it. Good morning.
Morning. Me patch. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Pay medical nyame sha family Jennifer. Jennifer mami ti wa no pay. Ano pay si edanya okasi so nyame na ase. Se wa hwe ye mfumu so. Ye mumu ye kokko nse bi anase. Ye mbo ni bi kitenti bi ayeye. Ni nyina mu se wa ma de party ye nso ya ye nse mfata. Se ye wu man bia. Na ka ne sa so da na ye nkuto nka ne di enyonyam ani ayeye nka ne di. Na me ka ne se anope nso abra ade achi wọ́n wá ọmọ yẹn adwuma yẹn ẹ̀rọ adé ankasa wọ́n máa ní nta so wọ́n so wọ́n so ọmọ kọ adwuma so ẹ̀nyankopọ̀ nso máa wọ ní ha ní di mu anim ẹ̀na afẹ́ mi bọ́ mpa ẹ̀madé ẹ̀fẹ̀ nfu nyinaa ẹ̀nyankopọ̀ ọma n'abasa so hɔ tumi biara ẹ̀bẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀nfi ọmọ ẹ̀rọ adé ọmọ ankasa ọma n'abasa kẹsẹ̀ mi so hɔ yɛda nyame ase n'anọpɛ nso yɛda n'ase ɛwɔ n'adome ne mmɔborɔ mu ti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Now from FM or EB Valley View. Mami ti wa no pay. Ana pay yɛda ɔtɔ fun Yankopɔn ase. Yɛkyekyɛ na se ne kabia obi bia ntumi mfa ɛmfi fɔ mu ntu na betia. Na de mo no ɔtɔ fun Yankopɔn. Okay. Yɛda na se ɛde ma oyibi man na ɛne Ghana fun na so na ka so ahwɛ so awɔ yɛn de ma yɛn ho abasam. Ni jihana na meda yɛn ase ɛde ma Church of Pentecost Oyibi district. Na ye bomba ko ada otumfu Yankopɔn ase pa wa de kase awaya man na de nti amen. Amen. Yeah, that's say also what to me after 0593406565 0534050199 and pay yeah that Yankopɔn ase. Good morning. Good morning. Dr. Mentwempena Suhum. Mamiti wa no pay. Da nyame ase emene mabusua sa no pay so wabie mi tinkamu na ɔman Ghana eti Mentwempa na menka na tactically no ɛyaseda ana bede ma otwedi ampo Nyankopɔn a ɔhwɛ mi no mi no so a ɔma ye ho ɛmasem mame ɛna nyame ase ɛmfa ma ɛyɛ papa badu eki ɛyɛ pɛdi sɔfo a ɛyɛ suhum and the young woman in the sumo, a keep a Thursday, and that's one better assembly, to whom I abronumu. Before what? Naminko Chebi, na Minkota Yamiasi, and Fama, a year Pasta Ado, Chebi on the Pentecost, a year Sofo, and a pay that Yamiasi Sepa at the Manipa. That's a fire. Yo, Mate, Menso made us say, good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir, my patch for saying. Mr. Yako. Come a new town, a jump over village. You, Mr. Nyakwa, pay and Yanko say. It might not to say. Me patrona me do me who your pan on swear. Oh, Admara qua. It's ya, dear, and dear association for you. You. Hit my another pay. A fiddy, you my ya, into Yame, a sacred view, mamma. A doctor for nothing. To our share so, a boy who buying at the patchy. Katamada Bagium, Mujadi, Muafu Sane, Antiboni Bia, as a dat may say the Melradi. What can Proverbs 27 or so or China and wow, no name Dano Ebe Yo. So, Children for Yankupon Afia, so a boy who by my dear chin, I see a dear Seda, and I ye at the Mokiriam or Kwame. It's mine. Yes, sir. Missy Amitia, Mrs. Minta, the video will be a suitia, on country and Kusemitiano, Messum the Canadian, Eddie Minta. Right. Good morning. Asante Zongo. Amen. Amen. What is what is going to remember? Amen. Oh, Yamiaba, Onyami, Ega, who conclude. Amen. 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 Minimum was young in the American say. The Ghana both for pa. Up a gun in Sawa, so I'm a abo pitri. Yena sorry. That's a who high dia. And then we are much in running in Musu, what him as a brother coming. That's so, and that we are much to say, why? When I'm in I ain't counting, and I see counting Eja. Papa, tell me out in any Enquires so, never Sabasadia, any free so, or mine. Amen. Amen. Asante Zongo, yet I say.
Live on our Facebook page, DLFM 106.9, 059340-6565, 0534-050-199. Yeah, then you can pass the other pay. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me patch your frost say. From Ben Mekasafit and Macom 5. You, Ben Mamin to wanna pay. As I ask Makuala Gablan to a Makasi, Banya. Amen. Amen. Ben, me that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch me who your pioneer frost saying. But you're friendly here. It's very good. You, okay, I'm not paying you, and then you can pass it. Many putting in the Yan said you want to do motion. I knew the boy near me to sing a couple of mana to the fact that enemy enemy. Any Ghana money, the Ghana Amen. Me that's a seven so what to me a friend of pay. What do I say that about Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi? So good morning. Hello, good morning. Me patch your frost saying. Me patch your friend Benny. You can say free him for. Mo yen na nyanko panse na pay. Yo, and I no pay me the way and you UK. I no pay me di was it ya. Anka wo na me di ma wo. Munkuto na usai. I no pay me di was it ya. Hey, wo na me di ma wo. Unkuto na usaye. Unkuto na usaye. Semidi wasidetia. Wankawo na me di ma wo. Unkuto na usaye. Amen. 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 Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost saying. I told me the day. Okay, mami to you. I'm a person Tuning na. Dana see you to call the Abba. Me Dana see. Me patch you. Go where he cry. Go where he cry. And it pay me the Yamia see you to call the Abba. And I say, Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your frost saying. Mrs. Minta. Yen na nyanko panse. Papa, I'm a pencil. Yamia see. When she's so funny bamboo, dear boy, and a pay, sorry. Such a mother boy dream would you do in one for Sunny. There was here a channel to say, Sadia King, say me and young or dear best of young kids in the area, they say. Can say, I won't wait to man console ye, or yo, ya brabo. Then I say, and a pay now, sorry, such a man do after Sunny where you want. Mujedi and one for Sunny. Ah. Ya so you be no peja ye na hwa ya so mi na ne say you say ye no eno na ye be na no pe ya da na se bebre asedan kanedi so wa boy ho ban ma no pe nso ye timi asori da kwabra this is Mita me papa de kwabra ento kasa mi tie pa me papa de kwabra okay ya mi shira wa no pe what amen Anidaso Wɔhɔ Obia program no ni din Anidaso no Anidaso Wɔhɔ Obia so Obia nka na koma nso ne yem no nye ne etenepe ewiase ne etenepe na ye se ye ho se nka ye ntimi nye na wotumi ye ne etene a ne aka bia no Solomon bisa nyansa nyame de ni nyina aka no nyem ohia nyina aka no nti ye nsua se ye be ye ne etenepe ne bade be ka ye ho obeye ne ese so ye ma ye wada ni de nyina ye ni mungu ase Baba ya minshira. Amen. Onbo ho ban. Onu fiefo. Edumawuri akofa bai. Amen. Oh, ya menka no ho. One ne ma ne nebusia. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Mrs. Minta, good morning. Good morning. Black Abraham me pacho me ho your pioneer for say. Families in Kasafi da onya. Listen ma minti wa pay. Da who has send and so be asanti and be me at Black Abraham in ejuma ye fonka. The who has me in name ma etimi asori
Your fuka near corner ba, your tramoto so near corner ba, she and Kaya, a feeling na baby, yes, who are Amen. Yeah, that's the second so to me, afraid. Good morning. Morning. Hitman. Yes, sir. Me patch your frosting. It's from a piano. You can have it in my new town. Piano no pay my meet you. Nothing that to say. I'm a quite view. I'm my new town. I'm a what's my new market. Okay. I'm not chili. My time I don't stop this. Amen. Amen. Piano, yeah, that's it. Good morning. Morning, Hitman. I am a brand son man. Edua no pasiana you made it so Mama Esther ni Islezo. Mama no pay na Nyankopon say. Na da radia say ya hwene nyame aye wo wiem. Na nsuo ndra di hold nsuo toye na no pay. Ati na nyame ye nwanwa. Ya nyame asekaseka say wo boy ye Ghana fo nyina wo ban aye wo masem. Yeah, Danyamia say, Hitman. And young wo any that the Lumba and Kayasu yet Namuhi near the general radio so I can say, a radia that was the cook. If you had a more senior mean 2 months, Quandamu. Amen. I'm only Shamo so much, you know, Shamos on 2 Supanguma Brabos. Amen. And now no pay a radi and come. You know, you won't that was sick. I mean, kind of when you pay a radio, TV or TV. Ebeba. Yeah, that's it. Mama Esther, that's it. Good morning. Good morning, welcome. Me ba you for saying. If you are going to make a start, if you are my mean to one pay. It's on your coupons and I want to no crap, papa. TV move first. And then no from divine selection, I can't dear. Because I am my mamma. I cover to me a dynasty. When you have been only a year. Any a bush, any a Juma dear bush, na. The thing I mean, sure, amen. Amen. Yeah, that's a so what to me a friend of pay. 0593406565 0534 050199. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your first say. Mama said, "We my last stop." Mama, you nenya kupansi no pay. Nyankopon sira ne asempana wasan ya pe no pro nya okasi. Amen. Na no pe me de nyankopon asem ho nkwa onu wabusia. Amen. Me santo aso de nyankopon asem kase fa de my papa daddy Lumba on ne yo ne busia nyina. Sa na me de nyankopon asem kase esma de ele de mfo nyina mo nkwa. Me de nyankopon asem e ma wasi madina ne nkwa. On ne busia. Ati me wo lake side on ne busia. Me so me busia. And me boss name yes di mutima. Amen. Amen. Thank you, Lord. The one for your differentiation of pay what the Nyankopon said. 0593406565. I get to say Lumba supernatural mineral water. And I'll pay you the Nyankopon said. Hello, good morning. Hello, good morning, Mr. Hitman. Me patch your first say. Oh, no pay the director because fit them come to website 20. Return up pay and Nyankopon say. Oh, no pay the me can say. No more bro and the bamboo and I am yen and I do you know. I've so many money me bushing so dear. Me can say, me danasia and sa. Me name kuno. Curating. Me danasia. The DLFM phone answers. I mean, because some of my mobile. It's one among fancy ye. Mamma see a dear a cross. Amen. I need Joe, my gun as a uncle Ponsa. Only would dig him, you see him. And see, in the moon penny for no one count Macuma, no more drag in a pack. And some fire any in Chima. Oh, Namija, Namio Banana, amen. Amen. Yeah, that's a someone so what to me a friend. It's a good morning, Hitman. Thank you, Jesus. Amen and amen. Augustine, I go through the free time. My community love it. Yeah, then Nyankopon said. Hello, good morning. Me patch your first say. Eski and then Nyankopon say. When I pay so Hitman, then I pay me that.
ɔte ase Nyankopɔn ase na wanhwɛ me mfom so na me mmranto ho na ɔbɔ me ne mabusua ɛna me yere ne me mma na ho ba so nkɔ na de paakye yɛn a dire abusuakuo no nyinaa kɔfa bae ayi na da wote ase na pɛkama da bɔdwene mɔgye de efusɛ ne wei man asara ma yɛ kan sɛ aseda nka ne din ayi nka ne din ɔnkɔ so ɔmbɔ yɛ ho ban abiri na na aseda so yɛfɛ ndi wei na bi sɛ wɔ Yesu din adom nti amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante. Yes, sir. Hitman. Gideon anapaye na Nyankopɔn ase. Ye ni tumi nyina. Ordinary ne hanye pie so. Adishima Ghana. Say ye koso. Ni de ni hwe ni ekoso wo wiase a. Ama ma bia ohawa tiesi wo ma ensuo eyirifa enifa bebrebe no. Ye de wo yi efiri no. Esan say in say one le kwana ekra na dumi ne bubu kese odido yenti se hanye pie Ghana de hye so dia yemfa se dan hye di kunkura no nyam na dumti amen. Amen. Gideon Berma Sante. Good morning. Good morning. Me patche for saying. Patche family Lizzy Fefi Gweteli. Lizzy anapaye na Nyankopɔn ase. De radia se Obambo ni shesupa wa dia boye. Medana sese na no pe wa ma yehuni han fefe. Ayeye nka ne den, ntontom nka ne den. Yedana se bebre ma yebusia, yedana se nkwa fefe a dia maye. Yekoda ye na yansori a hwan na nke ekobisa no. Na adom ne ho mobronti. Eda so tinkwem. Yesi ayeye nka ne den na no pe. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patche for saying. FM Diodu. Kasa free Atomic Hotel danso man. Pepe. You do mami ti wano pay. Me ma wan kasa so good morning. Good morning sir. Good morning sir. Yeda wase papa no panin kranche bia o de maye eso ye ni eso ye mbo. Itumi di twa na monko bia ko bia. Amen. Ade pe bia chi yen. Ede nya okofo de ba wi ase de na si. Si o me hu han. Pacho mi tia stelizi wa kanu town Anita Dakuma Tompo. Na DL college so fo nyina ana ye opem na nkaso boro da Lumba ne mama Lumba mi tie ne busa fo nyina amen. Amen do. Good morning. Good morning. Me ba share for say. Ka chese na mi ga ka chese. Mami ti wa no pe ye na Nyankopɔn ase. Ide radia se, e ma me busa ne me ma ma ko ni bia ka ye. Ya cha kampani bia. Amen. Me da se won so watumi afrɛ. Now see it's a woman. Good morning, Hitman. Thank you, Jesus. Amen and amen. Nana Brofri Safwa. What the Nyankopɔn say? Nana Brofri Safwa. I say good morning, Hitman. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. Me patch your first say. Your friend Mr. Akode. Ana pay ye Nyankopɔn say. Yo DJ me da say. Me da nyame ase mama so for penny. Honorable Bishop Richard Anyagbede. Me da nyame ase man abrabo. Amen. Me da nyame ase Emma Mabusia. Me da nyame ase Emma me fiefo nyina. Me da nyame ase Emma DLFM fo nyina. Me da nyame ase Emma meku anso. Amen. Amen. Good morning. What too bad? I said good morning, Coffee Squad. Free Agbogba na Dubai. I said thank you, Jesus. Coffee Squad free Agbogba. Hello, good morning. Good morning. Me patch your first say. Me patch you no pay yen Nyankopɔn say. Nakobana pay den Nyankopɔn ase. She high kesia atoyen so a. Yehowa wa yibi. Ye da wase. Ye da na yan sorry a. Nka ho na ekobisa na asem. Ye bientimi mi sa Nyankopɔn asem. Ye da na se. So wa ma ya home. Aye home. Ye da na se. Ye ma da de Lumba ne na busia. Any DLFM busia ko ni nyina. Na men kam. Baba kwabena. But me bisa wa de back. Me patch you meet you. Yeah, me penny say because you said DLFM bisa bibi amoye maye.
Most on the Pamma Ghana national anthem, the Mayan white. Ghana national anthem no ye money rough sa. Ye money basasa. And you know, mobile Ghana national anthem Ubabo na just a baby na ba ye bon national anthem no. Wale. Mate, me that's it pa so won't swear to me a friend. 106.9 live on YouTube. DLFM 106.9. Hello, good morning. Good morning. Hitman. Good answer, my name. Hey, Mammy Magiana Pen, and what promote say? You can't treasure. Ye, Kafra, course in the bar. I yes, give you no what's what transfer bar. Now, I answer Maggie Kafra. Or the action and the man and Mabusian in our alliance. And I DLFM Mabusian, Radia Bomun and our company, Yan Captain Kamone, Wakamun and our somebody finishing by us in Dima. Nay, as the Danko me again of the Asian Popon. Because why the Radia Samantha de Lumba and a cry, a Radian woman from home is when the woman is a Christian woman, and no man and it was Adam. The castle Radia and I saw on a crown and a man and the Iranian Abusian now. The dead Radia said, my woman father, that did the hour when Radia coming. The dead Radia said, no, my Ghana, a moon of frat, a moon news, and California, a Radia Bangway, I don't say Radia from coming in. When any a break, someone being 1 year with you, now you have to them to my Ghana, you know, I said, now you're dead Radia, when a bamboo and a just amen. Amen, Auntie Maggie. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me ba your breath from Bibia Boko there. Boko Hitman. And I said, you miss more than so much. Ye Nanyanko Passe. Yeah, Hitman, the Asadama, the Astro, and the Trump, your former announcing Piasso. Ah, you be more friend or Yahweh Yami, you be more friend. We trade Yam Ponyami, a trainer in San Hoda. Yeah, then I say, and none of pay. Hitman, we never baton on to us, or what? You be Sukra to Asukra. Good morning, Hitman. I thank God for my life today. And today is my soul, the Dora. What if we Christian village at Chimotana de Baye? Hello, good morning. Me ba chef for say. You. Ana pay na nyanko pase. Mama me ma me ma so a mo ja edo for standing e wo ye so everybody ye dana e do man na say e do man ni na hye no standing ni mo mpini for on hye ye so no ka ye ho ye ko ene e ma ye ko da o mo ko school ye da ready at mo mo everybody share man no ban on mo university on mo so wasi everybody mo bon ba because obi ni wa o be ka se ni banko school na o ba be ye e comfort. And over here, a friend is saying, Obi, ACS, there's already uncle to boy a woman, no boy a man who buy. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. But you're from Braco, fatigue. That's all console. Braco, my minty one to pay. And the pay the mercy. My yakra and neither the Lumba gave free now call. Then Papa, share and coupon, 2 franco pansa on the mammy. Was who somebody to part one at the double give for sending. A man a painted and can be there as some way about Yaba, me a comedian. They just soon have it, and you share 2 franco panasa. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass your for saying. Ma Cassandra near New York. You, Ma Cassandra, my inti one pay. And I made them a sit up a young tuning na. Adiachi, no pay, radie. Say, yeah, that's so yet, yes, yeah, better, na ye, radia, yeah. Say, Adiachi, no pay, Hitman. Say, yeah, that's so yet, yes, yeah, better, na ye, radia, yeah. Radia, share, yes, so. Wamade pachi ye bium au eyadum neyadum ara kwa na maye tisenia
Yeti Hitman. Yede radiasi. Yeda any sorry and kaye ni bibi be serade. The air can pass for Yehovah. Yeda was you. Amen. Amen. Yeda so so what to me friend. Good morning, Hitman. I thank God for my life today. This is Richard Mendo BBF. Virtually Soldier Line. Special greetings and come at DLFM. Callers Association, you know. I have a DLFM. I do my phone, you know. Papa, no. Hello, good morning. Good morning, Bravo. Maybe I share for us, eh? A friend of Mammy Joyce, because I feel I'm a Christian village. Mammy Joyce, I'm not paying any uncle pass. Hello? Obia, and DL, Daddy Lumba radio station, the woman 9 years should I will use to game. Amen. Amen. Yeah, that's it. From Auntie get to me, then Uncle Pass. Amen. Final call on your friends. Hello, good morning. Good morning, Black Obapum to say. Me patrol me who your pioneer for say. But I Big Mama because I see a New Jerusalem. You Big Mama now pay and then Uncle Pass. Na pay me denya me ase. Na me busia ne me ma. E ma dofo no masafo ma. Presby first congregation. Me denya me ase ma obi bia me denya me ase me ma me ba Kofi Daniel o school. On the final year, the senior Miss Ombono ho ba non cano. Then you miss my brother, but I'm a papa new. I mean, count. Nice one. Mama one for them, whom then the dear Fabra, Aluminati. Amen. Amen. Yeah, that's a passer one so what to me, a friend. Was young to me, in fact, calls in the beer, maha, and then net Yawadana pay. Yedia Sedanum, Yedibisi. Yankopon 1 year and I said that. Na fi 1 year, Yakoma Swadi in and Famaye. Every year free fee, a quadrume. One boy home by one fire and cop. The air cotton, 1 my and top. The air quack, 1 my and sankan. You be do fear some dream, my Becca a papa. When you in a dinner, yeah, that's it. She aboni uno tuo, niño cherepeo, non
cho imeye uno kase no kogbeye anokwa foji nyumo money echebo keba eduro molemle hallelujah obaye kuni mono shi aboni huno twa nenyon chere pe onu cho imeye uno kase no kogbeye anokwa foji nyumo money echebo keba eduro molemle hallelujah obaye kuni eba fe habo eba fe habo oya ka foto mo namida shane kekeji oche olole hallelujah eba fe habo eba fe habo oya ka foto mo baby shane kekeji oche olole hallelujah eba fe habo oya ka foto mo baby shane kekeji oche olole hallelujah eba fe Six one nine. The Magrin, Jaden Bennett on this one, a buffet. Hallelujah, I don't phobia what do one better than that. She aboni unotwa. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday, come out for your time. Your birthday, happy birthday, come for my. Happy birthday, gonna out to you, Michelle Jakun. Money, I know what that young people share. I fear new what utterance. I know birthday, happy birthday, going out to you. Benjamin Tete, I know your birthday, happy birthday, and confirm out. I'm for Tina. Happy birthday, and confirm out. Nana ya Jimfua. I know I would the happy birthday, going out to you. I remember Sunday, your birthday, happy birthday, and confirm out. From Godwin, I'm a fool. I know birthday, happy birthday, going out to you, Godwin. I don't feel maybe I would in the bed than that. I'm going to show you. One your cassia. Mama Musa want to me and Musiano pay. Uno Musa, Mamma can for Lumba and Super, not tramming no water from our Lumba and Super, not tramming no water. Just get a grab it, spear in every fall. And so your friend Lumba in Super, not tramming no water. Maybe I will be a friend of a young supply will be at in sachet and bottles. My friend Lumba and Supernatural Mineral Water. And also fresh for fast delivery, yeah. For your supply will be Lumba and Supernatural Mineral Water. Friend 24 0555 274757 0555 274757 Lumba and Supernatural Mineral Water. And so near come up. Abujun Sio. Come up. You're in every form. 3 more minutes to hit up all the hour 7. Coming up next, the major stories making headlines in the national dailies. All the top stories. We'll
Ajiko wakra tene bona. Hallelujah. Shaba kwa Josa bibi tina se. That is something in area brown. Ajiko wakra tane mo boso ya deba. Shaba kwa Josa bibi. And I was so back to me page media DB on our YouTube page. Live on YouTube, live on Facebook. 106.9. All the major stories making headlines in the national dailies, all the top stories. And I've got my brother in the building. Shaba Kwajo Samibi. Kwajo Matthew morning. Let's say. Adiachi. Adichi Suswa. Na Yadiafe. No question. No crepa. And I pay na many a tier for Chasimbi. And me person so me no be check akra ansa wodi ku wakra ta no emboboso no wodi aba na me kase isha aden na wo ma obi yedie ahawo aden na wodi wo ho atutu obi ho aden na wo ma obi aware pa wanya no ehawo ana obi adwuma papa a wo ye no wo ma no etete wo ye frɛ bibi hyebre kwadwo and ye free bibin krabia. Wobia na nkrabia, wobia na hyebre. Wobia ne baby a wakra free ya wo basa so. Ebusua bia ye free mu ane nton a ye bo. Enti no so wobia bra ba wo bo no wo man ka se hawa na wo ya ye mistake pa. Emetiefo a wo temi anopai. Ebia de ekoso no woni obi na hye abrabo ase but na nipa na dikan a menwinwi mendi abobo mempem mampam America enkoto asen mu mempem mampam America enkoto amanie mu achechede de boko wo bedru akokɔ de bre wo banu mu nsuo kwadwo eno ne nsama no pay na me ne atiefo che ye no kwasem se yam bebre na edi kan we mfa nchia ne na ase ma atiefo no nice one ye mfa na ase ma Nyankopɔn na enipa pi na edia manfo na ma ochima me kese won mo ho akere won na Nyankopɔn bo bia soronko ene ye obia nso ne dia asase we suo no obeye enti wuntumi mfa ho ntoto obi na brabo ene se de ote ho na mom ade akra bible na aka ne se yenhwe papa nsua
na ye hwe bone nsua so obi bo bra bi na se ye wo fe wo hwe na na moto na se ye a do ube piki ni ba ko mienu bi afri nipa na bra bo office we no de o ye na ya de pa na emomu no untumi mmobra ne se de ono bo ne de no dabi woni ni nyina enye pe esra kokoni ne kra ena so obire kro nso kra enti wo dia ne say bo modern na I mean be unique ya wo so soronko obi abra na ye bo no untumi nkopi obi life is not like say o copy bibi na wa paste you emfa abrabo na nya copy and paste dabi emfa kra enye obi handwriting na watwere na ye ofe na wa copy ne wa onso aye bie enti ne eden obi aye ne de enko enti wo de ne se ne ma akomienu bi afi so osimesi ye we ye ade e beboa obetumi adwaje nkyere fra foforo ho a eye suahunu wa brabo mu nanso ontumi nyete se wo no enti wo de ne se bo ho moden se bobra no na boni yie na momu no ye special ye wo de soronko ye se obra ne de wa bo aha danso afoforom nye twuntwuna atwan ye ti radio so ye kasai esro voice and eso said me voice tie obi tie for mu tie ni obi ana ne kasa enti mpese me yese hitman a me ya bato boa penifo te sabe o se aboa kwisi so obeda na ahwe a ebeka ne dua aboa kwisi so obeka so oda ne dia anasa ahwe so obeda ne kwisi ebeka ne dua because ohwe ahwe ano ne dua ne se de tie ne kwisi die na difference wo enti wo be ya nya de a obetimi ne na ye en bebre ne so tu sa na mo na tumi de sunsuanso bon no hawe den ebre wo enti empre wo ho sa eno na bi ade akira mo bible no kora say omo di nema wo ye che mo wo ntwetwede yakaso bi wo ewo wo ntwetwede ne say okwa ha na waba ha wa yesa sama twentwen no ohu ba bia won ko because oye na adwen say na nko pese oye osimesi wo be ya na bia nipa ne ye di a wadie no bia na nya kwampa so ye nyina na ye sha se wo primary school ye nyina na ye ti bro no ba ko so ene kodwa ye yie kodwa da ka mu kodwa tutu akwan ba me de mentumi nya bi na fei wode mampa mambirika atwa na mo bia abo no maame ne papa no nyina be ye owi a na damfo na kire nso abra bo ne de wa pese wo ye ya wa kitu abi aya ben me kakran on kan no kure wo mu nyina nkyere wo de wura mu wi a that time na afi wa committee wo ho awie na waso ba be ye hye ne wa damu nsakyere be wa kan ho asuma sem nyina kyere wo ase krachi utirimu oden utirimu ye den enye den se opa anije ne ahoto ana me edi se wudi amanfo achi pia wa hwe obekọ ba bia ye nko na tufu antie ose ene wodi wo bi simple achi a wan hwe anu ahwe uteku pa ana abehwere kwadwo major stories, all the top stories making headlines in the national dailies kwadwo wo bre ni yankwai Kobra medas eni akwanya wode amami bio ni mfa akwanya we so na yemfa chia emfa man na tifo ni nyina DJ Ghanaman ebie di atom ewo Gbetre station ho no man e DLFM anes nyame nhira ne pam antimagi ewo kanshi sanso na Dixon bada ko droba chima dukro ebri tome eho bridge ankama tome butum ho no mo ana afenso wo mamuti efi achichire ne benche ye nyina 499 no pay che obi ano pay na yankopon yo nyina kese bra kobra ne ti yenhya ase ne yemfan free di dispatch ko akrata no asifuma no pay na di dispatch ko akrata ne ba man yesem Ablekumanov empotem ho no mo abatu ya eja akwakoye ne ho bibie wo hoyi no endra dana MPP amanyokuro no openipa anase ye maame ono na wo ye ma se bedwane e de ma de hia won mo Ablekumanov ne den eden Enquires ogusu afri ye na endrada ose san hyehye a yisidi aba se wono mmomode nkonkoto aba no foforo no onye ntum enti ode asem ne kwadan court na endrada Accra High Court ohwe asem na ode ba ne din no hwe na ose me wo fa se Enquires afri asem ade ba ne me no kure ni mu hetu sa tentehuru ejinasi a ase hwe manga na abato so esie ni yade pa enti na bara monkoto no foforo enti grata ode koye no wono ma to atwe ne ba bi kura ma bɔ no boot make say no Enquires ogusu afri ye adene se de aye no agisa ba na mokoto ne saa ko akrata ndia ba ha
Nani sikunu kura de omo ni agye atum se abande ombeto kura ntino se mompa omba koto. Sanso na kura kata na ba mane wakata fetos mienu ewo the dispatch kura kata na say. Nipa makoma dunsia wonu magu. Afofro makoma ha ni du 110. Wonu ma prepare mo den. Ewo nkwanhia makoma mpem miensa ahanum ene aduokronum. 3595 fire outbreaks. Ija hyehyɛ toto oman Ghana mia hodo edwam stores sum ni ade no. Ne nyinaa yɛ mako mpem miensa ahanum ni aduokronum. Emu mako dunsia egu. Efiri opepon bosome ebepem kitawunsa bosome yewomi wafie mu. Ene mu mako oha ene edun so wono ma prepra mo apira no. Anya semkuma kurakratai. Ede aba nhwehwema hodo abetodwa efa ija hyehye a esi ewafi we nkutu mu. Ene mpanifo de ho amanebo ede aba anopai. Na yenkoyanim ne yenkopie mu ewo di insight the insight kurakrata no esifuma no pai. Na wanu mo echire mu a edi kan Ghana mampanin John Dramadi Mahama foni da no mu chiri mi se gapo hafo ahyase a wanom ehye 24-hour economy no ase a chesenya semkuma ne omo na o omo na omo bo adwumaden pass momen ne yesikasem etimi akwanim akwakratai ede ho sensem ede aba emont no eso yenkopie mu ewo daily guide kwakrata ne sifuma no pai na ochire mu a eye IMF International Monetary Fund foi o makasa na mu chiri mi se Ghana foi mabeje bosia esika mabeje ni mu odu papa na esika mabeje ana aban ba yi wa hye ase a ene ubehu anu sika akọ opese otobia mesra wada ko good board fo akache koje tumi nkrata entesa untumi nto sika akọ wo manyim sanso na untumi mfa ape emfa sika akọ entu kwa nkoton fa koma good board fo na ye nto na ye mamoden na ye mfa nko na amani nyi sika akram na no ena IMF benefit chance maba beje bosianti na say mama eye forest eye market no ne boy den dodo ne boy den too much enti montete so kra sika sesa ne ho nsensem na bia Ghana yensidi ene US dollars ne euro ne ade o mu kirem say montete so mama Ghana de na say na nsem mo yama ne bo na ye den dodo montete so se be ya wo mo so sika sem be kon kan na mma na mu yire pampesa emo akram enti wei eye IMF ya kwaji ombo sa yense hye omanum no mo e kan semu yi penin sem sa no mo ka kire Ghana fo no na Black Cobra hanso de abasa Abdulkumanov erection rerun no ayense mpi katafeto som yense wo delegate no kire mi say court reject injunction against EC enti intanza nanka MPP amanyokwe ede kwa akoto abato Yankopon ya adom ekina ebetodwa ewo kita won sabo so me de toso eye ba edu ba ko ewa Abdulkumanov no mo kire mi say antentam yisi afa ne ho ade nti abato no se de o maka na beba so na sanso na 6 nap over ritual murder serial killings tuko piemo ewa de domi Black Cobra nya semkuma fragmentem ena mebunu aba mo homoden makoma kunsia etme akokum nipa edina kwahye fom ekwa akwaji sikaduro ewo manyim na posifo nsa ka wono ma na Black Cobra hwemfoni ahodo a ehim na enipa bonfo bomaden adi posifo achi ekwa kire wonom konfo krampo amode enipa no mukun na mu kwahye na omo kire omo se muntumra omutu yede ne hye botom na Black Cobra wo hwe ahomte awre wo ene sikani brenti enipa atumi atwese kan ede akun ono ankasa ne nyonko nipa ede na kwakoma konfo se ode ne kwa akwaji sikaduro ewo framantem a mekese akwa pai ageta eposifo eso wonom epachi akoye nsempim na kuakrata no ase ya wopen wo kire mi se Mahama LGBTQ eye plus abstention Warren MPP MP onuma dwapam enrada me wafa se a ono no eye mahye bedwan de ma de hye a wonom ewo Okakwe Central me wafa se ya Boama Patrick wakasa na wo kire mi se eye ne yapam sana no dai na okujetu abrakwa oswafo hwe omanga na amano ne nkitahudie so no ton mahye bedwani wako UN United Nations na mokwa akoto aba
na mo nkosi ma adwene nkyerɛ mfa atete a mo de nipa bi fam so bi ono ode ne ho ono ana ode ne pa na ode ne sisi achi sɛ ne nyɔnko bɛma ne ho akɔnɔ nti opɛ sɛ ɔne ne wade a adenti na mo mpene so mo nkwankwa kyerɛ mo adwene a na Ghana fo yɛ kɔya bra kɔbra ma nkɔto aba ne bio amama akɔ miɛnsa a wɔnom kosi gyinaye no Ghana de no okugye to abra akɔkɔ no wankɔto aba ne bi yɛ hunu wase wanto ɛka amama akɔ miɛnsa wɔnom anto bie ɛna mo bi sɛ emra mo pritumi sɛ mo bɛgye Ghana abɔ so no mo ka kyerɛ Ghana fo sɛ ɔmampanin dada na na de nkɔ akufu ado ɔbɔ yɛn fita de ku ɛna ɔman Ghana ɛnɛ yamamrɛ ɛne yamane yegu hu anim ase ɔman yi mu nti wantumi amfa ne nsa mfa nhyɛ mra ma hye badwafo akɔ asetena akɔ sɛ ɔmo mra akɔ akɔyɛ no sanka yɛnye ntum na obi ehu te sabi ɔba ne mpoku afe sabi ɔwachinyam ɛwanimunyam na saa ɔbɛyi bɛma ne sɛ ɔware no sɛ de Bible kora kan sɛ sabi nipa kwan ɛde nipa ho enti ade nti na ɔba ɛkɔkɔwa ne yɔnko ɔba ɛna kɔkɔdi ahyiamu na bɛma nso ne yɔnko bɛma ɛkɔwade enti ka yɛkyewa sabi wutu saa na mɔfon saa na nkagya yamamra ɛne wadi nanso abadada no Ghana man panin dada na na dan kwakufu ado amfa ne ansase ɛna ɔmo hyɛ yɛbɔ so ɔmo ba ɔmo de ɔmo sɛ bɛhyɛ ase na Ghana man panin ba yi lakada seka saa ɛsɛ ne asɛ kyena saa ɔbɛka kyerɛ yɛkura sɛ mla no kora de aspy spelling date aka na ɛde sɛ ɛyi ankresa mo no momfa nkyɛ me obi akɔtɔ asi hɔ na asi hɔ akyɛ pii na aspy ɛna ɔna ɔmo kyerɛ m sɛ abaton du wɔ no Ghana mpanifo no ɔma nkwa nkɔtɔ enti we kyerɛ sɛ dada na ɔma yɛ adwene sɛ ɔmo dada Ghana fo bɛa na ɔba da ne bɛma ne bɛma da no abɛn yi ba wa na adwene sɛ ɔno so wɔnsan dada na de kɔba ne sa na yɛ sɛ na dada mo dada Ghana fo na kɔ akata de ho amanebɔ ɛde aba ne yɛnkɔ yɛ nim ne yɛnkɔ pie mu wɔ Ghanaian Times ɔno so de aba me wɔfa se mete ne ka kyɛ pa o bra kɔbra ɔkae no otukɔ no mete ne ka kyɛ pa no ho ɔfɛ sɛ asa ban ba yɛ ntene nka me nhyɛ da ntene nka emla no mo bɔ ntora na ɔkasa pa na ni aden papa me ka no 2012 petition otukɔ no ho ɔfɛ papa sɛ de enwi pa dwa na bɔdwe sɛ ho no na enwi ne same de yi especially de bɔ na nim wɔ ha no na ne si ne fitaa na wɔ sɛ de ade a mani gye otukɔ no ho no ɔno ɔmfa sɛ de ni agro when na ne space na hyɛ no na in fact wɔ sɛ wɔ ha pa ana ko akata de kyerɛ mi sɛ ɛyɛ World Share Expo ɛna wɔn kyerɛ mi sɛ target $614 million revenue Dr. Otukono na ɛkɛsɛ yi Ghana yɛbɛkɔ anim sɛ bra kɔbra wonim nkuto enua hodo eduadua na yɛboa ahun sɛ ɔno so ɔbɔ adwuma aso yɛhwɛ ɔman Ghana yɛkura yɛn sensɛm ho na ɔka kyɛ sɛ abana target $614 million ɛbɛboa ma Ghana de hyɛ duadua enua hodo a yɛde yɛn nkuto ni ade no ɔmatumi ahyɛ mu ma na mabɔ adwumaden na Ghana sika ba na akuafo wotuma yɛde enti we yɛ nkuranhyɛ sɛm a Otukono de abeto dwa nti mo wafa sɛ ne wakasa mete ne nka kyɛ yɛde yɛme ase sɛ ne Otukono nso akasa nyame nhyira pa no na sanso na the New Republic aba wasi fam wɔ ha ne musei na bra kɔbra yɛnkɔ Eastern Region apie mantam wa wo mpatam na ɔkasa kwawu chieftaincy dispute enne na ho nsɛm pii na we yafa ha na we yafa mo kyerɛ mi sɛ dasebrɛ akuamoa Japan ɔtɔ so mienu empenifo atumi well affirmed as kwawu mahene 24-hour security requested as tension mounts in kwawu bra kɔbra intebetu dwa even po kwawu afasha na ebekɔ so kura dodo na ka sɛ mo kwa ntɔkwa besi ni ade o mu kyerɛ mi sɛ yɛn kan kyerɛ Ghana fo sɛ ne empenifo abɔmmɔden akɔtena se aso ɛhwɛ manga na ahensɛm ne ahensie na na matren konwa komutra pa ho mu kyerɛ ma kwa ka tense ma wɔka ne sɛ kwawu menteme ho ase fa ahensɛm ho no dasebrɛ akuamoa Japan a ɔtɔ so mienu empenifo akyerɛ mi sɛ ɔno ɛna kwawu mahene no ɔmasade na ade ɔmaginatum akyerɛ din na mo srɛ sɛ 24-hour security requested ɔmoma aposifoɔ abambo no munyiri mu pampe se premani ata so na hɔ nyɛ den na mmoa sɛ bɛyɛ obi sɛ ɔbɛyɛ no na adwen so obetu na mɔfo bi a wɔn bɛyere no mamra ɛne no adie na sanso na tokono ɔman Ghana temuafo pani atabire ɔman de akɔgyina Enquires court so onim de nti a aban yi bae wɔtata ne saa na ogyina di bɛde afiri ne nsene sɛ ɔpɛ sɛ ɔma bibi yɛn nsan na hɔ na saa na mutu a aban bi aba ɛne ɛwo yɛ chief justice a ɔtemuafo pani a
na ba enipa wo pen ode ba kwatena ho no se be ya asemboni bi ba obi di ama no nti saa na ye maame tekuno alaba Gertrude eka nti odoma o my Ghana ekwa kwagina asemdibia Enquires so mundi bi emfa ma no na motu a aben de ye no enya de pa bakoro ben ye mohwi ni ye nkonko pie man ewo the daily searchlight kwa kata na so no touch ni se kom no chire mu a energy minister hijacks Ghana gas na mu chire mu a ye kan chira Ghana for say de ye kekeke na Ghana gas for womo egusu a no man Ghana asahwe man Ghana ho ne ne ensem so twento ba yensisi o be yensisi pam o be yensisi ni sisi mba be ye ne me ya doma kwesi ada be ye bejeta anya hwe kwan so sisi ne betumi edi be no hwe be ye enan kọ ensia so nti o be yensisi a na gas no wo be hwie bi na mo de aguwa mo fidie ne mu na badwumaden ye pam na mu kire mu a gas dodo be nwini pa wo ho no mo nyasem kuma gas ne be ye adwuma enti ehun sempi ene so aba enti kwesi ada ise wanyinam kane ne duma mesrew enya bo apayo eyensiesie ena Ghana mpanifo eye enti mesrew fantense mu bi sisi ni hia to mu yensiesie na aboa na bibia tumi akonkan sanso na eye the chronicle kwa kata no echiri mu na ochiri mi sem how adidome ritual killing was plotted and executed enti ni pebia mbo mmodin ahye ase na bra komra be hu bia bi wo ha na ma ha ne asone so Ghana ne otie mi kasa asone so a ba bia akonfo etna edidwuma na yeka ne sa asone so ebi da ha na musi na nema bi huhu esisi ya ne se menim se ye bosome asesedwa na o ma ye de a enya sem kuma na memu abimfo ne da mo kire mi se o mo kwan mo fa so akukum nipa e wade tome nipa ma akoma konsia macho o mo na nipa ya kuku no a me kase no o mo de ne mu akwhye foma ekwa akwaji sikaduro mampenifu achi wo no na Janet for abonte de kokobo de amase ye mamade an expect more rains July ekopam August kita wonsa kopam osana ze bia da se de wo ka no nso to ebeto okrum ha no hey mobo akuku akuafo mamma sha se meti kuku no wa hwa agemu so aso eja and what done be very cold according to meteorological agency no so we mo be nyu pa nti wo pia na afi wape bibia shegu watade so sanse wiemu be nyu papa when ye Ghanaian times na boss ama ne nti eja so ehwe man Ghana yen ewiem sa kira yeso no mo kan mamwaden a nti mesre mo fa asefo no eba ni se ya munya abotre dodo na anya kwanya nkwa adwuma na ye nsempii munya abotre mahwa Ghana production be koso pa se what dey make na se dey amanfo be produce pa because say ewiem sa kira ne ko no wa hwe ne wa nkona ne miwura wa nhwa obi ba say it's good for association football enya grokra munya for association football wa hwe ne ya hwe na ma produce bebre ne so ba sa o men be ha ye kakra te mo so produce no obi producer be ha man no mo ye ne bebre be ha ye say enwuma ne ni ho ndi esa pressure be cause kakra we ho no na obi apa adwuma na ye nzempi ndi mo so produce aye hwe wonya ba ko mienu miense bia ne nkaja odi asi ya bra na so ne yemfa we mfantu ye sebo o couldn't dairy graphic esi for man pay and pay what say ana wo kire mu say natural gas supply to increase Sunday measures to stabilize power sector John Jinapo ya boss dada and wo kire mu say umba ho no bade pa na gas ko gumfidie ni mabadwuma magana nyinam kane ano akonkan ye pan report illegal gold dealers for reward and rather bo ho amane na Ghana man pani kasa no nene daily graphic asa boss bi no chirim se Ghana man pani say wo hu se obi enam koti kwan so disk akọ ho dwa mesrew koyi gold board mpanifo asotire ne yankwachi ni pane ye chena japade bi a wo efa sika na wo sesa na ho no wo de ohamji chemudu kwaji ni free gold bar no so ebi da ho no ma ye chem ye wamu se hu ohamji chemudu 10% wo de na ne man kon kan famo ti bra ko bra ko wakata ne nsem no enie ya fa nsere dwumadi awodo aka no ento aso no pay 21 minutes after 7 a.m. here Anidaso Wɔhɔ a quick commercial break here ba e be din komo me be sisi ya
Minia, Femmewaso, any umre kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, one 71 trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are Unihow because Diofosu Plaza Hotels, a very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdio, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abodronsa, ya, so Bogo Minase, Nipe Diamunina, by your form, Anum dia, Measure Baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a memma, and a man to Mrs. Wantrini, a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, Nebe Sheku, Amawaniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Sawope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Dia, ya Bia Punama, a fair 1-bedroom, and a 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair share, the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attention, ya Nina, Oko for Idia, a brin so, Behuyan Waherase, any fire service station, no, any dish anymore. So, Denta, your Fraha, Ubetumi a Freyan, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kan yo say yade ya entimi pa mini na kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudopi. Vigdank Healthcare, na eban infidian sudia, any awobwa, one more ultrasound scan, na uko one more lab, one album say, yes, baby, I had any sebia, if you didn't be yinwaba. Any, minuaba, the Oma Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obia so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Woody Frey, 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Water 6.9 Anidaso Wɔhɔ. Rise Ghana youth for your country. We are all involved. Ebusia, ana pay ending komo. Yemon komo.
Na nyame adama watchina Ablekuma North constituency. Ye to aba. And it's been months now. Bosumi dudu na nie ye to aba. Ablekuma North won the member of parliament. And one somebody baby. Now General Secretary of the New Patriotic Party, Justin Kodua from Pom. Edin Sembi Betruja. Sabatuano MPP. Omontune net entuno china. Yenti Justin Kodua from Pom. Our engagement with you this morning is very simple. That we have our evidence, undeniable evidence, overwhelming evidence to clearly show that we won the Ablekuma North parliamentary elections. And yesterday, when National Executive Committee met, we said that under no circumstances will we be intimidated. Under no circumstances will we be coerced to go for a rerun. We will not go for any rerun. The New Patriotic Party will not go for any rerun. We have won the elections. We have won the elections. What we are asking the Electoral Commission is to follow the court directive, to finish the coalition and declare our candidate Enquires as the MP-led Ablekuma North. And to wear the voice of the General Secretary of the New Patriotic Party, Justin Kodua from Pong. Was it election no? Omonto. Na Ablekuma North constituency areas nibino aye been to. Chenebua, Nyameche, Kwashiman, Dakuman, Odoko, Awoshi, Sakaman, Kutubabi. And Shaba Kwadio Sami Biatanasi Kwadio, good morning. Good morning, Black Obra. Bibi Abokodia. Nana Payantin Komo in free honor, ma'am. Coffee Swatanasi, coffee morning. Good morning, Hitman. Asan answer do who see Name Kakra by Nadia Hodin or Hodia. Yede Kakra. Yede Namia say. Mana Payantin Komo, Kodio. Coffee and Koma me pesi edi no. Nyame adoma watchina Ablekuma North constituency ye to aba. And abato a year to no. Between the MPP and the NDC. And voice I'm a boy you know if the General Secretary of the New Patriotic Party or Justin Kodua from Pom was abato no omonto. By elections is so baso watchina. Boso me beye watwe anase nkro ade kodunie ayeto aba and yeto aba ni wiye no Ablekuma North as we speak now ye ni member of parliament e wo honom kodo e won so aso ne te say Black Obra medase na yemfa nchia me yetifo de bio nkomo we se obeka se nyina nimusem ya ka ho asem a ofia ha na enam se ya me ya dom echinada ena aso ehwe o manga na bato so de abasa Ablekuma bato no wono mkọ akoto akopo ma hye bedwane dia ma wono ne hu behia sa no pese de waka no na yedi hu nkomo ne hu hia na ensem we sori ye ne nne edu baabi no mpenifo ye de on beye bia sanka ba no betumi akan na foforo bio ena amanyoku akese mienu we o manga ne maje o manya bo mani ase de mope ena mo de Ghana eyi achitafo menteme ho ase na we etwenam ha na we etwenam ha na ekwaje ta ama mpanimfo entimi ankenkan abane bepemesa mena Black Obra ye wo mi yatumi ato aba ememensina hodo egusu ampuntudwuma egusu a ekoso adesho mo Ablekuma North omunya ebone bia ewo manyim omunkobo musi o ba bia nanso enam amnyokuo mienu ama wonom empuntu etwe mputu abom yes wonom mpuntu ekechiri na omo so omoye timamufo omoye oman ma omutua to nti eba ne sen ena wonom ma hye bedwani no omunya bi na adehye mienu a wonom pere ma hye bedwa kunwa wo ho no no eye ekwia owusu afriye eye MPP ena me ame maame onimnyamfo ewura bran oben oso NDC ena wonom pere na chitiafo ne sen ne omo mpene twintwan aba no obi anim nkonim na wohwe press conference e cost na no brade etwa mu ya MPP amanyuku no eye otwetwerefo penin Justin Frimpong Okodua ene nsɛmtwerefo kasa na wokyiri mi sɛ wohwɛ aba na ɔmoto yɛ na yisi e declare eye ekua wusu afiriye sɛ wadi mu nkonim na ɔmo kyerɛ ɔmo nya aba ne mu 414 votes na ɔmo hu ne sɛ margin na wɔn manya no emu egwa pa
wagwa enti no say difference ebe mu no so a omutumi di 2 ewurabran obenti no omo de nya de ombepene aba no omato no foforo no mu susu say anya hwe kura no mmea makoba ya miensa bi pe ena nke ho no electoral commission no ena mentemo ase course ho no ma ho no mantumi ankoleti aba no mantumi and declare winner wo ho no enti de aka ne de omogitum say ho no electoral commission no tumi e declare ni nyina na anka bibia ne ho biwa amra ma ho kwan say ho no monsan koka na foforo no monto no foforo biu enti ho no mompene ti makoma miensa no pe ona mo hwe animu say yisi no emo mo nkoto ho de ne foforo na ho mpo no okire mu a miaya mako a eye polling stations mako 19 na ne electoral commission ni kire mu say wono monsan kwa ho no monkoto no mako miensa na ho no man tumi and declare winner mpo no ba ko ho a yisi ansan fa nka 19 ne ho do mo hu ni say electoral commission ni pese oye no ho ye kwan bi no pese oye bibia emfa mna kwan mu nti o mo mpene na no na motam asem de court na ndrada Accra High Court court na so no hu sansem na omde intense na omde boy electoral commission asa hwe omanga na abato so no emu ye hetu emwa nti aba no omonkonkoto amomwa emwa kram na zi abekese no nya de a MPP amanyoko no mpanifo besi gina asa aba no ombeto anase omonya den omonto sisi omomde omaka se omonto dada omo se aba no omonto nti asa atena no nya de oma confirm se omo ba koto aba no the at it stands now no MPP amanyoko no si gina asa aba no nya de ombeto na bra kobna mi sa ye ho se ye free hifa na ye beduru pempenso aye wo msisi no sisi electoral commission ya crowd saba na ombeto e wo 19 polling stations e wo Ablekuma North okay and this amanyuko na ya crowd so mbekwa kwagina na ya to aba no and sisi MPP for kire saba na omonto because electoral commission ne peso twafufuo na de form kwanchi di show manum nti omompene na omonto aba no okay sisi electoral court declare yisi so betumi ama abato na akoso no sisi MPP ye besere wo no aba no makoto anase omonto ana asma me bisa nie na so mon koto nso a omu jamu ema fi no electoral commission no asini gina ye ma so modua ba anase den eno so ya sembisa ye bisa no pe if you said ye kan nyina keka mafunu ye keka but we have less than 24 hours I'm telling you ye keka mafunu ne keka ma dampan de akwaso no eya adisho mo Ablekuma North ho na yesi ye dwen enya manyoko interest yentie ne ye pa de akwaso no empuntu djuma ye prede ama adisho mo Ablekuma North no wono mu interest ene te se ma ye ni ko ho esena manyoko bi interest endra ye beka ho asem ye sema yama ni bone yama no bofo akoho ene adisho na Ablekuma North akotwetwe nkomo na ye wia ye beka ho asem ye be ye news na ama tiefo atede yakoso ensem e binimo ka no one where binimo kura aka say omu ni time for about to bio yes addition Ablekuma North I'm telling you binimo kire me say irrespective of their political affiliation say what MPP or NDC no say about one want to ebi mo say o ma na emu Ghana yete wo no obi ankwa ama onidi obi amfa hwimre obi anti abato no kura ye koto no omo kura mo nya ready onya no store ho nkonkoto aba na mfaso okura ni so ma wo mo omo kire man fie pi no mato aba ato a just street light keke omu nibi bob street bob keke kura na eden omu nya entina abato na mpanifo ani abritwintwa na nkwesisi ebi mu kire ma omonto ebi mu so ye ready so ombeto aba no beni nyina ne ebra kobna abato ne se beba so se de mpanifo na kana as is I mean stands now ne de ebeba so because electoral commission ma bonten ka se meso nti e kina aba no ombeto a ahoba monsem etisen security yes ye nyina ye nim de akoso emre kakra ntemu ni ahoba monsem etisen sisi nti ebesere eye say aso ehwe ahoba monsem so etimi deploy a police for dodo na akwa honom na de ba kwa ye me ya ne se minim de nti a bibini koto aba aje se de police for kaka no so ansa wate ase ne wadi mra so menti ase isi Ghana ma bra kobra me nyentu Ghana ni a wotie me fo okay in fact yama ya adwen enya adwuma okay Ghana ni a wotie me yi ma wa adwen na da otire mu no enya adwuma minim okoto aba akopa adwuma de am obi akoye wole mumisa me ho se ma se badwafo na mo pa wo no mo kwa ya mo taate wo mo nka sen ni nti wakwatam aba mempene wakwatam ballot box now the demirika na ya sound na ya tutuo na ya kun adan de na ya je I mean nyoma bi wo ho me hu ni se me tumi me hu se me there is no sense nyansa bi anim se ya kwato aba na mempene mepene na chitafo ne sa amanya okol mu mpanimfo no so a mo ne sa party tax fo ne nam ne munjai na nye ma ya mama ya timi edu ba bia na nipa bia
maye wo mo se minim so mo ye party security force de enyo ablekuma manso ekoso nyina frisa amayoko mienu we akitafo mu di sabe sansem hunu wo manyim na ye sabe nkwase yesem se ye ho no sabe adan abato ba kope mensini ba kopa abato na ye to aba na asoye a ehwe abato so na so ye ne yakopa panhwehwe na ya se wo maga na japade bepem ne ya nche obi antum e wo kuro yim eno na okodi sansem no no ya nche obi antum adentra aso ehwe omaga na abato so na so ye oman ne de anya party bi dia aye se ye de oman sika menu mienu to ne ode ye party tax for atimi akopa panhwehwe ase ho nyina abato ba akope edu ba bi na sasa party tax for we edin sem huna a post for kura mpontumi nya hwe ye nyina ye nim footage ahodo e course Ablekumanov ye nyina ye hwe bie edu ba bi na post for ne se gomachi yes gidi ne papa ne ma a post for ntumi nya hwe wo kura yim adentra. It's about time say they should be radical kakra. Mo mamla ni nyadwuma obi jimi a mo nchi no fa ne kwatum. Mo nchi ne kwatum adentina ye kwato aba pa obi ma hye badwani keke. Ma hye badwani o na ntokwa menteme ho ase. Me de yesra ne se kyanya me yadom abato no. A post furo enyire ahoba mo nsemu pampe wa obi jim bia no mo nchew. Na mo fa kwatum. Ye mpese bi besi bio. Se de yesi o ma se japade ne ye mpese kyina obi papa obi maame asode afa ne card okwa akoto aba na manyoni bi akofa tuo anasa aba de akobo obi akukunu ye mpese ye bete semperifo nim se ahoba monse muntumi nyiri mu nyai ma nto aba no so munim se muntumi ma ahoba monse mu nya de a mu nyai because we can't afford to say ye koto aba akoma obi papa akoye adwuma ne ye kokuma obi de hia to atwene kra gojo se okoye adwuma na oba besom constituency oba besom nti ye hwere me nkwa asma me bisa nie ye kwato aba ma obi akosom no ne nipa nkwa ba hwere ne mu oba besom ne manfo oba som ne manfo ne nkum nipa ba ko bra me kwa kwato aba na ho ba mo nsem nya mento. Yes, I'm telling you mintu mi fa me kwa mfa huna topere. I am telling you se me kwa kwato aba na se me kwa na ho ba mo nsem nya me mfa me nkwa nkoto chachada na me nyima busunya honom na ho na behwe won. I won't do that. It your best re IGP Christian to your hono echna eni aso ehwe o maga na fisem so me wo faase Mubarak mo ho modem ho ba mo nsem emu nyire mo wo bia sa party full soldiers ne mo ma wo bia nsi ho omo na mo ya sa de no sa party full soldiers na o nim say ye internal party for say your internal security dia omo na mo di pra wo mo kono mo kodi sansem hunu we ye besre mo ma wo bia nsi ho enipa no wo kono kwakoto aba enya fe na mkofa ho ba mbode akoma party e makwa buru nipa ye mpese bibesi enti ya kina ye besre abato nse de mpedifo aka na ye de beba so okay enti mkoto na sumdwe mu kwado na eko de MPP akan se wansi akan ana se wan preso an contest ya na ekoye kucho for the NDC oh wane de se mpenifo na nkono mo so mo se de twintwen adwo yo mo ho afim de mo nkono mo ka kire mo giti afo so mo nkoto de a electoral commission ni besi gina ye aso hwe ma Ghana abato so ebesi gina ye send si ya no hwe nsem de akodan court na abo atu agu na menim so mbe file for appeal dia I can't tell ebia mo file for appeal na bia appeal na betumi overturn dia akra ha court de aba na ene na besi hu gina ye but sesi ya ye kese de mpempren de se de court na ka no na wa ma electoral commission to me say on conduct election man nkoso ne de aba na mbeto enti ye hwe ase nkodu animre no ebia MPP amanyoko no betumi de press statement aba anaso best friends and trefo nche maka se bia ene ye kan se ye nto ne mom de aye no ye beto de a eno no ye behu se se ne yentumi nsi gina ye ma wo no but so man ka ho hwe ya na kogina se ye nto na be koso de a ene ye kina na abato no o man ba akoto no ba akoto na mkoto wi ya electoral commission be si hu gina ye obesi su gina ye se ne ye se we ya akoto na we ya akoto de bia e be kwa ma we eno ne ye ne ye betumi a kire abato nhye ne ho mra no electoral commission na betumi asi hu gina e ba de be sire ne nyina se me de nyame ye bra kobna ahoba monsem security ahoba monsem ne nyame e be ba so nkuto de a mo ma ahoba monsem ne monyere Ghana ne awokoto aba wonye na asom wie ne peace of mind onkoto wie nkofie nkosom na busua na mom se munnim na party ni bisa bi koji sansem hu na esi ye ne bieu na montumi anche obi a yen so ye be so demonstration esi Ghana mpanifo demonstration media ni mu Ablekuma bato no sempanifo koto na say party amanyokuo mafo ko di nsem hunu
na mo kwase agapade ekwohwere nipa nko a ye bedi ani ma demonstration etia Ghana mpanifo yentu you can't afford said the SC no bin sibio so munnim na mo kwase o man agapade a yenchi wontum obi nim na kwahwe ni sakopa obi asuma monche no obi anu a wose na mana wo Ghana ya ya mo man yedu ba bia da ya manyosem sa na Ghana ebogu ya pempem yenyina na ebehu na mane wonsom wonyini nipa no adepa ofi oye Ghana ni a wotu kwa mo no ne a wokopere no bra ko benya de openu no nya de adwene pese ohugya so I'm telling you Ghana fu atu kwa mo no nya se ho na ye wo mofo enye se ho no mo na eye na kono so wonko omokopa bibia bedi ntira kokohwe sa de ho no mawiam nsatra yete obi kura pia wasensene enya ne fo na me ka kire Ghana fu ni na mamanfo ma so benedi omudie no bra ko bra nya bi ni upie kura du babia na wusuro tokwa hodo ekọ ne niam bi ekoso nanso nam niam ahodo mentem wase ne sabia manwasam hunu a yeye na omanyimu a edu babia bi jimi a yentumi nka nkire na mpanifo mamra nya adwuman ena ma Ghana de hie dwane kwa amano ne kohuna mane ya besere yempese etena beto aba bawie na obi afirim anase japade asai ene de ne Ghana mpanifo obi kan omanyimu right 42 minutes after 7 a.m. here in Shaba Kwadwo Samibi are making the points Kofi na me adaba watching Ablekuma North elections na baso Shaba say watching on pese DC na no ni until there is understanding there will be peace until say understanding ne be ye adwuma no ansa na peace be den ebeba say understanding ne maya there will be no peace or can be amaye me they say until say numre or trans MPP for eba be statement be abeke can say be a omo meto omo anase omo to be Hitman in Shiraba intro into was say asu say understanding number ni esi na ano no ebetumi asensi yes ni esi na ano no ebetumi asensi me e kan me nko a anka isi enhodi on about one for ochina na ometo no kon hodi on no mu making sure say Hitman Chroma say ne ye niam bi ti say ne a impenifo eni yeso anase ye ni impenifo omudi yeso nanso ye impenifo omudi yeso pa enti so metena se adwene wuye a omu making sure say omu be free these both parties atena se e wa Ablekuma North onum na asumdua aiden aye adwuma enti ase aiden aye adwuma se enti ase anye adwuma ni esi na ano no ebe sensi because Hitman wona akwakoto a ye fan say wona aye member of parliament me so me member of parliament na me no uti ejina na wo party members for ashe papers na afede ye se yen santo aba biom because wo party members ashe papers me feel say me ye den me wini anase me figures ne dey wo high inshaba my figures no what you say enti no se wo se yen santo kojo some my figures ni biam Ablekuma North constituency do na hwe we na fe no what they are two etiefo anim se figures ni ba ye na ehun se asumesi na ewini na wenti asian ba adwuma na ese yen san ba to biom na we so se on san to biom a eye 11 eye 11 enti se akoye 11 no na isi ankasa tigina ye eka se ye to aba ne biom abra omumienu nya omo ho nte ase de anaba akunya ne ho nte ase de ni esi na ano no be sensi enti yentena se ne anwini hu yi because esi gina ye se nyam wo chena whether who ko crook omo be to aba no abra other party members so on to aba ne de a and the IGP making sure say police for no memo maguo say dwe I won't be surprised say obi be pra and obi be wu. Yes, cause enti ase nya adwuma yo. Nanso ye take decision say ye koto aba no. Abranti ase nya adwuma. Enti omo ntena se no omo nyinu ye. We still have few hours to go. Ye ba koto aba na it's less than 24 hours. Less than 24 hours. Enti omo ntena se nyinu hu ye. So omo be postponing it dia. Me ebe ye me de. No mo free both parties ntena se wa Ablekuma North no. No mo making sure say asum dia ide aye adwuma bi ate no ho ase. Cause we see one thing who say now how jina to aba no cause who could declare say we na win here who say we better ase even say leaders nipo no and say MP nipo no onu po jina ma sa particular party nipo no enya nte ase a who say omo di na ti better ase omo di na ti na to aba no nti omo ntena se no mo nwunu ye right
Mate. Medman Wesi. Kofi me da se papa kwajo. Black Obene say MPP ama yoko ni chire mu a. Aba no omo ene NDC difference ebe mu ne 414 votes. 414 na ye difference abeto mu ano mo de adi tunkunim. Na wo hwe abato no moto ene first omo di kan electoral commission di kan declare. Edema Ewurabra Oben NDC. Ena mentemo wase bae so mo nsan kan bio. Ena mo kokan na san 10 ye. Ede ko edima MPP. Ena ho no omo so omo mpene na no ma bia mfa kwam. Nti omo nsan kokan ne bio. Enu bio omo aka no 2 times o. First one come NDC, second one ena come MPP. Yes. Nti third one no. O ze abruwa nim yakwa mprensa. Enti mprensan ena akwageta asa atena wo no o man prem o man kan bie wo ma sese ho niam yes aka ho asemu bie right scoreboard 1-1 sia minim de antikura na electoral commission to me kan aba first one e declare winner enya first figures e declare winner yes na o say niam anko ye yes anko kan bie yes you can second one so enya different figures different figures and yes anko for third time na say adwuma na mo ye no o mo nya due diligence ana o mo power mo no ne nyina so free party tanks fuei atataye ne ahunahuna wanya si me ma ye bida ma me kan asem wo nkyere Ghana fo mutie me electoral commission adwuma ma ye bida akwalo member that time I was in Enchi na me ni jakwasu ya Ghana I think said that was 2012 for baby ono be ye PLO de ma electoral commission omo be yi no mo yi ni French district no ye o head ho no mo yi ni be ye national me ni na ye adwuma pen okay me ko hwe abato so ukwe nkyere bi wo ye fro no mo dwokwa na ye easy officer me na me ka kire ko ye officer bra kwa bra nya me nko a ya to aba na wie ne ye bebo no ye to ne de ye kire din ne ye wie ne bebo aba no ye be kan no bra kwa na tension wo mo boys twa ye hu hie we ye kofa ba we ye kofa we we had na de ko say fa kosoro pressure pom de to ye so no bra kwa bra enya sem kuma interested and na ka say I mean party bia wona na musini ye nyi wo ho magina honom ye ma party supported everyone ko ne ba bi right there's no sense Ghana party agent no magina ho nipa me akomienu magina ho ba mo nsem munyere wo gina ho no na ye kan wo betuna me agina me ya wia o party ana dabi supporters no beguo he ya mpene gidigidi ena akofa wa nyina de aba no zania ma no muntwam ne yakoto aba ye nyini mpa kakra betumi ahwe so woto ba wia kofie kokotie sunsanso no tena radio ho tena TV ho sa ne ma ye je na akofa wa nyina de aba ne akwaje taa ye brei right 49 minutes after 7 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia bera so see am call lesson no so ebem our Friday 0593406565 0534050199 ada pensama ya kan wani da so mo bia jumadi no so na also adwen chene say good morning back abna me pa che fro say mama say bo twa ma do last stop mama minti wa no pay yo minim say o man mu no say badwo anyanjo yi enso me dia me si de bia so o man ne be ko so se nipa no so won ko so Ghana no e ba ko pre Ghana bia ni ba bia bia na ya den na party ni enu nko a e na de bia mentime wa ase sabi pepes yom ko titi mu sei e Ghana sika no be sa ko tam bia asanje akwakwa efoforo ye ko eni mana sa ye ko ye chi me po ma chopa e no bia no penyi wo ho there are rules and regulations and it has to work okay mesra IGP oni ne nkrofo won mu na fancy from ye ma party supporters bia magina ba bia mbedi sem hu bia Bedase obi front waso Bedase good morning Hitman yeah fro say Mr. Yakudi Tamani Town Champo Village Mr. Yakuma minti wa no pay Hitman me madwen ni say senior tena ade ntome ho ase beba na ko fa ntokwa no wu ni braba de MPP for so mo kwa Hitman Oma na ewo me na MPP dia o na NDC dia o aho MPP dia na NDC dia so mo nko na o kira de man ntimi ho ase beba e di opira
enu su ya o jaba o magana dia omuyai omuchom kra 4 years time yes year 2028 election anko baba no montra ho omunye mpia omuyai right so ochina adin some bebre to kwa na ho mentimo ho ase obi ko no nsa agodi atutu asem yakobo nutuo epra ne kwa okay but Mr. Nyako, thank you so much. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me bacho man ne so kakra ma me for say. Yo, good morning, DJ Hitman. Pastor Medindi na Abigail me kasa beta ma me shetan betile. 30 seconds yanko. DJ Hitman me dia ma asam na me kan say me ni me papa Alhaji Chasinte ya adwini. Say na si o kan say omo yi Mama party ni bia nko gina o so no ko gina ade no akokan supporters penny for no kasan gina e box no ho no mo kan se na be asunje beba na abambo fo no embo ho ho ban yes no pa right yes no Mate me that say good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes sir, you're for say FM Richmond because of Dodowa. Richmond mean to one pay ni akofita akameni ni ya dream because nti asenya anya adwuma e to anka mo ntwe answer. Yes, I am with you. That's about. Okay. Right. Me that say. And I pay. Good morning. Good morning. Me about your first say. Am I come to you? Mrs. Mitama meet you. Penny na kaka no mudi o mwabu. Gana ya na yakoko aba nye penny ya kaka. Nti afi dem bi. Obi be famwa kwanye ne ni says elje na odi akopra ni nua. Ya ade nti ase maaye o se yete ye ho ase ansa ye kogina na ya but emra no Ghana ha no minim se na ye ti chenefa enti no ni o mo pese o mo ye no so mo be ye ne saa de a ama Ghana ti memini ebe pra wom ebe nya ye fa ne se ni wo wom a ye sere won o mo fa mra ntoto kwen na ye nye na Ghana fo se ya bre na ya Ghana fo na so ye bia ye bia pa ye to aba ye mfa wo ho a wo koye den wo wo ye wi ye ntua wo ka ye wi ye ma wo hwe wo ebusua wo fie na waje omo ho na watie gina na obi ama 1 city 2 city na kukiki na wakopro obi na wakum obi aya papa Ghana for yentu ye hofo right yentu ye hofo na yensua papa wo man mu na mboa ya nkasa obi antuma ye peni na kata no mudi o magro wo hwe na wuni akoma menfi ho kana fie yo mate Mrs. Minta yeah that's say good morning. Good morning. Your first say I don't question the tema alias Aputo mami nti wa no pay nyamesha mo le papa mo ye papa any footwear ya mo di my any education mo di my nyamesha mo papa oni baby Mr. IGP etra abato ebeto me mama chofo bia nko ehia macho ni bia wo ho ehia bia wo ho sekabeti ni krapo IGP akasakasa hia ni police for no mo ye agent for no mo jina ho wata aka na ade die ni mo ye Ghana ye ni mo ye wo Ghana ye wo bia wo Ghana bet adwen ye di be ye ade ye ni sa adwen edi pap ade be ye tokwa kasa eni ni ma hunya enu kwa na Ghana for asabi ebu ye ade. That's two political parties we NDC the APC na ekoso wo Ghana. We pass no ye, masa. Okay. Ye here IGP o ma bobo mu ye di. Ye ni be bia call me ti French o. Me ti French, me ti bia o ye neighbor countries na be ye. French kwa na mu kan. Masa mo he bi masa. You. Me share na di mapa. Yankopon anka won so ho anope. Good morning. Good morning. Me pa chef for say. And Saturday agwatura nsroma simiso. Ya sin nyansani. Menia. Paying no from 79 when you be one no. Paying now our Ghana hano from 79 then when you one home. And you say what baba? E bi na he wa kwatu o to kan ayeye. O ta ko for many sika ko ebio. Fear from 79. Nyame boy akoko about to whatever. O to wa river. O many sika no what say no what say no. Na ekufa owurade agode crowd that I still read you fuko honey point. Answer that I think I have to drop you for your comments here. Good morning. Good morning, Eja. Your first say. Your family said, Yamia from Jankamo. And count some meet you. Eja, Nipa does an Indian one Yamia born and not in your Juma or Abato. Say Nipa need the Utrima. Because so I think I can say, yes, I can't. There be.
penina ukoto abama no butan say ono oba escan kran say tio kran no There be. butan say ne ba wo hefa ne ba e wo school e sua ade ne ba wo US ne ba wo Germany ne ba wo China e sua ade wo mo bro wani na sebi woni bi no wo na wo kopa adwuma no wo sa kokonto ko sebi na agebe da wutirim me ne ba kasa say woni mi nyansa ai ni pa gine da wutirim a yen kwato abama wo no obi nkokoda because omo ya sa ade ni nyina no sebi emu adwene woni tirim se ni pa gine wo tirim a ade nta okoto abama obi okopa adwuma obi na wo sebi kokonto kwa sebi enya abo na be sa ade we Yo. Right. Bate. ya mi shira mo Mate, family see me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa Jeffrey say. Auntie Magima minti wa no pay. Yo, me ma no abojafo nyana adwuma pa mo ye de bo man kan. Yeah, that's it. Hitman. Auntie. Wa ho aba ye koto ye. Yisi, wo declare de edikan. Wo san akokan bi, wo declare ne to so mienu. Wo si MPP ni na ewi ni. Edu sa won ko kan 3 na aka na beka ho. E na won ko hwehwe ho ni nyina. E ko se school mu ne ema nyina. Enti ya nche wo bia o. Enti na ma won wahoɔden sɛ aba no ɛsi ɛsan to bi na wɔn san hwɛ de ebesi me de mɛka kyerɛ MPP fo no sɛ wɔn mpɛ wɔn baabi ntena yɛ ni kra aba no mfama NDC fo na wɔn mu ɔman ne enya ya somdwi wɔn mpɛ wɔn baabi ntena me see Rollins time yɛankɔ parliament yi nso edu baabi no yɛkɔ parliament enti wɔn nyame na nyame nko tokwa ko nyame nko be ma wo enti won nyai na won fa na won kotena so na won mo man no na ye nyina no ye de mpai bota akire ebere ne beso ama ya san koto aba bi won sabele kumafo se won koto aba e so hunu ne won nya bi awo mo ba mo be fu ne manya fu mo di o man ni sika mo sere o man ni sika adai o man pani ba ye hwe ne ma wo ye wo de gold no ama wunu ya so onkotu adan bone be na Ghana ya yew oni nyame nya adwuma Auntie Magi Nyankopon ka won so ho. Good morning. Good morning, Bra. Yeah, for say. Mbajo Fleming is because extra new town. Ma minti wa no pay. With my last baby joke can sim be say. Enka ya break my hon to her 4 years. Ninka omo aka no so mfanya disua de say. Se ye to aba wie ne se wo ko hye papers ne ade hye school dan ne ade a. Mo homu nya MP for 4 years. Ninka obi de asua de. Na se we mu aye we mu nyina wie ni asa ekoto aba foforo a. Enti next time baby foforo so nya sa. So mo se prepare nipa kunkum nipa wie a wo mu se koti na hia e be san ato aba foforo. Enti ka me de madwen ne say wenti ne ho ase a we ate ne ho ase ne re. Enti ko nya no mo ntena ho for 4 years no mo fa nya asua de. Next time no dis ko ye bi wo baby foforo a. Obedwen hu sa bre kuma 4 years ye mo ntena 4 years o mo nya MP. Enti yan se ko ya mo de saa be ye. No obi de nyina de ya putu se because obi a no obi ti eho wetu akotena baby a chiri ntia fe no obeta fuka etu a role fa san aba beto aba ba ko pe die wu ana empani ko mfa nkwa dwindwim no mum yenjae masem no Yo me da say we do a very final call na for ya sorry so good morning. Hello, good morning. Me pa Jeffrey say me dey the kwekwe am Asafri Kwashima Abrekuma North. Oh, Abrekuma North constituency na wo. Pacha e wona mo. Na anope what to say? E hoboko. Me baby a me here to ye ne de e hon kan omo ye ntu bi wo. Ma me ti anope. Hitman ne kwa wo me say. Ye kenkan aba no ye hu TV so ehu am NDC me mebodin because me omo ko ene omo hye isi so omo declare aba ne mat Rabaton ya Obin Josia Alabi Malik Basinteli Sam George any physical team na de omo share electoral commission so omo declare aba ne fama Tony Obin so ni na ewi ni wa bra no omo kan aba ne wiye ihu ni nya o TV so media phone bebre yiye asem omo yiye e wo TV so nyina ehu ye Josia omo force is ni say omo nya de omo declare aba ne mato ni Obin ade kin ya pe na nyum le na no mko hye school dan na okwahye ma ho ana mete omko hye ade no dom ko hye ade we de asa akotin time ballot boxes ni bi okay nti ade bu omo yi mpenifo no omo ya omo nte bi omo gen yansi manfo no so kakra okay because ade am esika kro na no mo be san say de ato aba foforo nti MP before so omo mpram to omo ase yo Mate and producer say for we krana yeah sorry so good morning. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa Jeffrey say. Hitman me de brefun. Efun ma minti wa no pay.
Hitman, nya brofo, ye before. Okay. Nti say ya man discipline and wura yemu na ye say oh we dey kebima men kebi dia ene ye saa na ye be kono because we you call jungle welfare me am kuru matin ase soldier for be say 5 per achem da chase I wanna me see okay jungle welfare o dey call jungle welfare soldier for no mo nya hwi o Hitman me kai emri bi say o mo ye Medina we no mo pese o mo be foro nti soldier ni kura o kura hwi o gina ho keke Hitman Obia and never going to be ana was started a cock of overhead. Okay. Hitman been to us. But Obia and to us will be Yedisia. And we have to go. And up my main comfort the Ofosu Plaza Hotel, Mount Hotel Papa no dear, and one the Ofosu Plaza Hotel. You will be what a and your butansu Kofrudia, every Ashredia Sena Fair Denta Frafraha. Now for luxurious and comfortable hotel, no, and one the Ofosu Plaza Hotel. Fair, now make your reservation 0530 458834. The Ofosu Plaza Hotel. And where you come up? Hitman. Yes. Nana. Me meka asan kanibium. So mo passing bio my way mo a. Omo nye ne ese. No mo nye ne fata. No mo nye omo niama te say o my way ye o mpenifo mu bu man. E na e wo mpenifo so a omo ka ho a ye bum oman we na Hitman me de mesan kan biom me e ka me nko a the ka wo Kofi la nko a me Kofi la nko a de a omo ntwen omo postpone omo hold you on no mo make sure say asumdwe be den ebeba no bi aten ho ase say dey kwakoto aba okay what you say because ye koye be nyina 40 ni nyina ene a de sa eja hyehye yi ba ye nyina efi isi me fan show bia yo Mate, so ye we dwuma yi. Okay. Na bibia e de edadin. Mate, me da se papa pass what to me frɛ. Kwajo. Akobra. Ye ko. Ye net yefo na se so maka ye ho hwa na pabedum pempen so ye wo mi nti e besere kina ba no. Ghana ne a obenya akwanya akoto bi mesrew dwene wo nkwa ene wabusua ho. Wo kɔ na se gidigidi ikoso a san kofie. Okay. Ha ho nkodi lem. Wo hwe na se gidigidi bi ikoso na hwe na wo behwere wo nkwa. Kɔpa ba bi tena din kɔpa aduane na di. A post for my home monse munyere na bibia anya bɔkɔ so mbeto a wono monkoto na bibia asum bia me no na yepe na going forward mo fa jejepan wa kwam na ye kɔto aba manfo abɔdompem ekotwa ahia watu awie na wakɔtwe no konhwe mu no wo munyai sa ansem hunu na mo man ɛno ne ka ho na party tax fo a ye kwa na mo de matwo men edidi machi na mo di nsem hunu no sabatam se political parties ne beja sa ansem hunu ne di na mo ma epomane wa post for na ho ban boku mo na munya mo na munya mo adwuma na mo fa bibia nhwe mo nsa ye ne sa o ma na so modwe no ye nyina ye nsebeka right me da se Kwajo ni afi Kofi Taylor or him Lumba here live all the way from London and up here. Say good morning Hitman. I'm enjoying the show. I'm Jesse here live every Kumasi. I'm good morning Woni wabusu nyina bibia boko de. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is do not want to say goodbye. I said, like I said, and Common Production Team, executive producer, Inshaba Kwajo Sami B, aka Ehunsu Mponie. Mora Samuel Kwajo Akwa Ziggy B, Kofi Taylor, Anna Faye, or Pambo the 114. DJ Mario so Ebuaye with the production. Now me aduma watching a best here. Now me aduma watching the Fiadano. You're from a Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.